shifting seasons, the impact of climate change are being felt everywhere. But how is it affecting the next generation? And what's stopping them from taking action? Today, we are hearing directly from three young voices, Arosha, Niruja and Imesha. Let's jump right in with our first question. This one is very direct. How has climate change affected your community? Let's start with you. සුබ දවසක් වේවා. මම එස්.එම්. අරෝෂ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ රිලැක්ස් තරුණ සමාජයේ සභාපති විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ තුල දේශගුණ විපර්යාස බොහොමයක් පැවතෙනවා. ඉතින් අපි දැනට අපේ රිලැක්ස් තරුණ සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ තුල විවිධාකාර වැඩසටහන් ඒ වගේම දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු අපි කරමින් පවතින. ඉතින් දේශගුණ විපර්යාස පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රජාවට බොහෝසෙයින්ම බලපානවා. ඒ වගේම කාලගුණයේද වෙනස්කම් ඇතිවීමද පැහැදිලිවම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතීතයේ ජීවත් වූ මිනිසුන්ද එයාලට වැසි කවදාද හම්බෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව එයාලා දැන සිටියා. ඒ වගේම ඒ කාලවකවානුවලදී භෝගවගා කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක පිළිබඳවත් එයාලා දැන සිටියා. ඒ වගේම අද වර්තමානයේ වෙන විට කවදාද වැසි ලැබෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මහත් වූ ගැටලුවකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඒ කාලවලදී භෝගවගා කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක පිළිබඳවද ඒ වගේම මේ වැසි නැතිවීම හේතුව නිසා භෝගවගාවන් සිදු කිරීමද ඒ වගේම ආර්ථික අපහසුතාවලටද මහ ජනතාව පත් වෙලා දැඩි බලපෑමකට පත් වෙලා සිටිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දීවර ප්‍රජාවට වගේම කඩලාණු ශාක ඒ වගේම වෙරළාශ්‍රිත ඉඩම් කාදනයක්ද මෙමින් පවතිනවා. අපගේ ස්වාභාවික පරිසරයේ වෙනස්කම්ද අපිට පෙනෙනවා. කුණාටු ඒ වගේම ගම් වතුර අපව ආරක්ෂා කරන කඩලාණු ශාකද විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒ අතර වියලි කලාපයේදී ජල හිඟයකටද අපිට මුහුණ පාන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගම් වතුරෙන් නිවාස හා මාර්ගවලටද දැඩි හානි සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලු වෙනස්කම්ද අපගේ ජීවනෝපායන්ට වගේම සෞඛ්‍යයට ඒ වගේම අධ්‍යාපනයටද බලපාන කඩලාන සංරක්ෂණය සහ ගස් සිටුවීම ඒ වගේම දැනුවත් කිරීම වැඩසටහනක්ද ආරම්භ කර තිනවා. வணக்கம். என் பேர் வந்து மகேஸ்வரன் நீருஜா. நான் விழாவட்டுவான் கிராமத்தில் வசிக்கிறேன். வவுனதீவு டிஎஸ் டிவிஷனில் இருக்கு. நானும் கலைமன்றத்திலையும் நேஜலவர்ஸ்லையும் வந்து உறுப்பினராக இருக்கு. மாற்றம் எங்களோட சமூகத்தை பல வழிகளில் பாதிக்குது. அந்த வகையில இப்ப சில கடந்த ஆண்டுகளாக நடைபெற வெப்பம் அதிக வெப்பம் காரணமாக வறட்சி காணப்படுது. இந்த வறட்சியால வந்து பல கிராமங்கள்ல காணப்படுற மக்கள் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்காங்க. அந்த வகையில முதலாவது பாதிப்பா நம்ம சொல்ல போனோம்னு சொன்னா விவசாயம். இந்த விவசாய நடவடிக்கை வந்து மிகவும் பாதிப்பாக காணப்படுது. ஒழுங்கான தண்ணி இல்லாம இந்த விவசாய மேற்கொள்ற விவசாயிகள் வந்து ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க. அடுத்ததாக வந்து இந்த வீட்டு தோட்ட பயிர் செய்கை மேற்கொள்றவங்களும் வந்து ஒரு ஒழுங்கான தண்ணி இல்லாம இந்த பயிர்கள் எல்லாம் வந்து சேதமான நிலையில காணப்படுது. இதனால வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பொருளாதார சிக்கலும் வந்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அதிக வெப்பத்தால வந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளோட கிராமங்கள்ல நடைபெறுது. இதனால இளைஞர்களும் வந்து நிறைய பாதிப்புக்குள்ளாகி காணப்படுறாங்க. வீட்டு தோட்டம் செய்யற இளைஞர்களாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து ஒழுங்கான அவங்களுக்கு படிப்பு செலவுக்கும் கூட அந்த வீட்டு தோட்டத்துல இருந்து பெற பணத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து இவங்க காணப்படுறாங்க. இது ஒரு முதலாவது காரணமாக காணப்படுது. அடுத்தது வந்து இப்ப நம்மட மாவட்டத்துல வந்து ஒரு கடந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடைபெற்ற வெள்ளமாக இருக்கட்டும், இப்ப சில காலங்களுக்கு முன்னாக வந்த அதிக வெள்ளத்தால வந்து நிறைய கிராமங்கள்ல காணப்படுற மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க. இதால எங்கட கிராமத்தையும் எடுத்து குறிப்பாக சொன்னோம்னு சொன்னா எங்கட கிராமத்துல இந்த ஆறுகளை அண்டி காணப்படுற குடும்பங்கள் வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு சிக்கலை வந்து எதிர்கொண்டாங்க. வெள்ள நீர் வந்து வீட்டுக்குள்ள போனதால அவங்க வந்து அன்றாடம் இந்த சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூடி கஷ்டப்பட்டு காணப்பட்டாங்க. இதால சுகாதார வசதிகள் இல்லாம நிறைய கஷ்டப்பட்டவங்க, போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாம இந்த வெளியில போய் கிளாஸுக்கு போய் படிக்கிற இளைஞர்களும் வந்து நிறைய பாதிப்புக்குள்ளாகி காணப்பட்டாங்க. இது ஒரு எங்கட இந்த காலநிலை மாற்றத்தால வந்து පාදිපකුල්ලාන ஒரு විශේෂ සම්පූර්ණ එනම් ඉමේෂා නිල්මිනි මොනරාගල් දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹල අණ්ඩුව ප්‍රදේශයෙන් මම දැනට තරුණ සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් විදිහට වැඩ කරනවා.
අප ප්‍රදේශයට බලපාන ප්‍රධානම දේශගුණික විපර්යාසයක් ලෙස දැඩි හිරු රශ්මිය නිසා උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, නියගිය සුලිසලන් වැනි තත්ත්වයක් දකින්න පුළුවන්. එම නිසාවෙන් ජල සම්පත් සිදී යාමෙන් කෘෂිකර්මාන්තය සිදු කරගෙන යාමට අපහසු වෙලා තියෙනවා. මෙම ගැටලුව තරුණ තරුණියන් විදිහට ප්‍රජාව සමග එකතුව නව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් විසඳුම් සොයමින් පවතිනවා. ඒ හරහා දිගු කාලීන දේශගුණික විපර්යාසයන් අවම කර ගැනීමට තමයි තරුණ තරුණියන් විදිහට අපගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Thank you for sharing those powerful experiences. It's clear the impact is profound and personal. So that leads to our next question. Given what you are seeing, what stops you from getting involved in climate action? ඉතින් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වන මට දේශගුණ ක්‍රියාමාර්ගවලට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍යයි. නමුත් මා වැනි අනිත් තරුණයින්ටද දුෂ්කර අභියෝගයක්. ප්‍රධානතම ගැටලුව විදියට තරුණයින්ට තියෙන්නේ සම්පත් නොමැතිකම. ඒ වලගෙන් ගත්තාම අපිට තියෙන දෙයක් තමයි පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපාර සංවිධානය, ඒ වගේම කඩලාන සිටුවීම වැනි වැඩසටහන් කිරීමට අපිට අරමුදල් සහ උපකරණ නොමැතිකම. ඉතින් මේ සඳහා අපට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ චයිල්ඩ් ෆන්ඩ් ආයතනය සහ බාහිර සංවිධාන වලින්. ඉතින් මේවා දිගින් දිගටම කරගෙන යාමට අපිට ඉතාමත් අභියෝගයක්. පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේදී බොහෝ පවුල්වලගේ ජීවනෝපාය විදිහට කරගෙන යන්නේ දීවර කර්මාන්තය සහ ගොවිතැන. තරුණයින් සහ ප්‍රජා සමාජිකයින් දේශගුණ විපර්යාස සඳහා උනන්දුවක් දක්වනවා, නමුත් සමීපව සම්බන්ධ වීමටද අපට අපහසුයි. ඉතින් මේ තරම් අභියෝග තිබියදී පුත්තල මේ තරුණයින්ට සැබෑ වෙනසක් කරන්න පුළුවන් බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. இந்த தடையா இருக்கிற விஷயம் என்று சொன்னா, பொதுவாக எமக்கு தடையா இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறதுக்கும் வந்து இந்த இளைஞர்களுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு வந்து ஒழுங்கான ஆட்கள் இல்ல, குறைந்தளவான ஆட்கள் தான் காணப்படுறாங்க. இது வந்து ஒரு தடையாக காணப்படுது. அடுத்தது வந்து எல்லாரும் வெளியில வேலைக்கு போறதால வந்து இந்த காலநிலை மாற்றத்தை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த சிந்தனை வந்து எல்லாற்றையுமே இல்லை, அது ஒரு தடையாக காணப்படுது. அடுத்தது வந்து எல்லாரோட பங்களிப்பு வீதமும் வந்து நமக்கு குறைவாக காணப்படுது. இப்போ ஒரு சிலர் தான் வந்து இதுல பங்களிப்பு செலுத்துவாங்க, அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு தடையாக காணப்படுது. மற்றது வந்து வாய்ப்புகள், இந்த காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான வாய்ப்புகள் வந்து நமக்கு குறைந்தளவாக காணப்படுது, அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு தடையாக இருக்கு. மற்றது வந்து இதுல வந்து ஒரு தனிநபர் பங்களிப்பு மட்டும் அவசியமானது இல்லை, இதுல ஒரு கூட்டு முயற்சியும் இதுக்கு தேவை. அதனால இது நம்மளோட குடும்பங்களா இருக்கட்டும், நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து இதுல சேர்ந்து வேலை செய்யறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுது. දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධව තරුණයන් විදිහට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී අප මුහුණ දෙන ගැටලු කිහිපයක් තිබෙනවා. එයින් ප්‍රධානතම ගැටලුව වන්නේ දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධව ප්‍රජාවගේ නොදැනුවත්කමයි. මීට අමතරව සමහර සමාජ කණ්ඩායම් අප වෙත ඍණාත්මක ප්‍රතිචාර දැක්වීම වගේ ගැටලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම අප ගන්නා පොඩි උත්සාහයක් වුවත් අගය නොකිරීම, ඒ වගේම තමයි අවිවේකී ජීවන රටාවන් නිසා මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වීමට කාලය නොමැති වීම, අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් නැතිවීමත් බලපානවා. තවත් එක් කාරණයක් ලෙස දකින්න පුළුවන් ගැටලුවක් තමයි ප්‍රජාව තුළ පරිසරය කෙරෙහි ඇති අඩු සංවේදීතාවය. මෙන්න මේ කියපු ගැටලු තමයි අපට විශේෂයෙන්ම බලපාන්නේ දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී. Finally, we have heard about the problems and barriers. This last question is, what is your message for policymakers who works on climate action? දේශගුණ විපර්යාස වලින් ඍජුවම ප්‍රජාවට පත්වන්නේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව. ඉතින් එයාලට හොඳින් අපි සවන් දෙන්න ඕන. අනපේක්ෂිත කාලගුණය, ඒ වගේම මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම, ලුණු වතුර ආක්‍රමණය වගේ අභියෝග රැසකට අපි මුහුණ පානවා. ඒ වගේම මෙම බලපෑම් පරිසරයට පමණක් නොව අපගේ ජීවනෝපායන්ටද, ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට හා සෞඛ්‍යයට බලපානවා. ගොවීන්, දීවරයින් සහ තරුණයින් මුහුණ දෙන අභියෝග තේරුම් නොගෙන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකීන් වැඩසටහන් සැලසුම් කරනවා. ඒ වගේම ඒ සැලසුම් කරන වැඩසටහන් දේශගුණික මුලපිරීම සැලසුම් කිරීමේදී ප්‍රාදේශීය නායකයින්, ඒ වගේම පාසල් සහ තරුණ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙසත් සහාය අවශ්‍ය පුද්ගලයින්ට ළඟා වෙන
ළඟා වෙන බවට වග බලා ගන්නා ලෙසත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති සංවිධායකගෙන් මම ඉල්ලන්නේ සිටින්නේ ඉක්මනින් හා ස්ථාවරම ක්‍රියා කරන ලෙසයි. காலநிலை மாற்றம் என்பது ஒரு சுற்றுப்புறச் சூழல் மாற்றம் அல்ல, இது ஒரு சமூக பொருளாதார பிரச்சனையாகத்தான் இது காணப்படுது. இதுல நம்ம கொள்கைகளை உருவாக்கும் போது அறிவியல் மற்றது பொருளாதார பிரச்சனைகளை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நம்ம கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும். மற்றது இதுல பின்தங்கியத்துல காணப்படுற பின்தங்கிய கிராமத்துல காணப்படுற மக்களையும் அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் கருத்தில் வைத்துக்கொண்டு இளைஞர்களையும் கருத்தில் வைத்துக்கொண்டுதான் நம்ம கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකින් හට අපට ලබා දීමට ඇති පණිවිඩය වන්නේ තරුණයන් තුළ පවතින නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් වලට ඇහුම්කන් දීමට සහ ඒවා සලකා බැලීමට යම්කිසි ආන්ත්‍රණයක් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඇති කරන්න ඕන. ඒ අනුව අපට පුළුවන් තරුණයන් තුළ තියෙන නිර්මාණාත්මක හැකියාව සහ ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය භාවිතා කරලා දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට නව විසඳුම් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඒවා ඊටාම් ඵලදායී ලෙස ප්‍රජා මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියවීම වගේම තරුණයන් මූලික ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් සහ ආධාර ලබා දීම වගේම ඔවුන්ව දිරිගැන්වීමට සහ අගය කිරීමටත් තරුණයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නැන්වීමට කටයුතු කිරීමෙන් අපට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමට හැකි රටක් බවට පත් කරන්න. Arosha, Niruja and Nimesha, thank you for your honesty, your passion and for sharing your crucial perspectives. It's clear that for young people, climate change is not an abstract debate. It's the backdrop to their lives. And their message to leaders is simple. The time for real systemic action is now.